Spoštovani, prav prisrčen pozdrav iz Domžal, stadiona ob Kamniški Bistrici, kjer je pred nami začetek spomladanskega dela sezone v prvi ligi Telemach. Torej smo ga le dočakali. Začenja se druga polovica prvenstva. Letos lahko to mirno rečemo, v nekaj prejšnjih sezonah Emir Saitovski pa je tisti, ki bo zdaj izvedel udarec iz kota za goste. Saitovski, to je bil dober predložek, toda Martinčič je bil na bližnji vratnici priseben, zdaj pa feta do Taylorja. Taylor išče prostor za strel. Taylor, odbita žoga Pridgarja in potem sijajno Klamfer. Žaler. Krasna podaja Žalerja do Mariniča, Marinič do Martinčiča, Martinčič strelja mimo vrat. Najlepša priložnost vsaj za enkrat na tej tekmi. Taylor in zdaj Kočar. Koderman proti Svržnjaku, ki je sam pred vrati in zdaj Aluminij vodi. Tule pa je bilo vse čisto. Koderman z asistenco in gol za Ivijana Svržnjaka za vodstvo Aluminija v 58. minuti. Svržnjak, 24-letni Hrvat z eno asistenco v tej sezoni, no zdaj pa tudi s prvim zadetkom. Aluminij je bolje odprl tale drugi polčas in Šumarji so to svojo premoč kronali zdaj z zadetkom, tokrat seveda veljavnim absolutno. Ali bodo Mlinarji tudi po današnji tekmi še vedno brez domače zmage proti Aluminiju? Kukovec tule pred vrata in takoj izenačenje! 1-1, strelec pa je, mislim, da Nikola Jojič. Asistenco je tule vknjižil Kukovec. Kakšno ekspresno izenačenje. 58, 0-1, 59 pa 1-1. Najboljši možen odgovor Mlinarjev na vodstvo Šumarjev. Tule poglejmo še enkrat, če je bilo vse čisto. Kukovec, potem pa zadetek Jojiča. Koderman, ki je bil prej asistent ob golu Svržnjaka. 11 metrov. Tule napaka. Koruna, Kukovec in vrata so prazna. Martinčič. Kakšen nesporazum Mrežarja in Koruna, rekel bi vendarle v prvi vrsti tu napaka veterana Uroša Koruna. Ustrajen je bil Nino Kukovec, 66. minuta, na hitro Mlinarji do popolnega preobrata. Dve asistenci Nina Kukovca za zadetka, najprej Jojiča in potem še Martinčiča. Radomljani torej vodijo z 2-1, neverjetno. Kaj sta si tule privoščila? Približno četrt ure še do konca tekme, več kot dovolj časa, tudi za popoln preobrat. To je dolga podaja na Kukovca, krasen sprejem, Kukovec prek Mrežarja, a tudi mimo vrat. Najprej iskrene čestitke za vaš prvi gol. Kaj se je zgodilo potem? Nekako se je zdelo, da je prišlo do padca v koncentraciji. Hvala. Da, nažalost nismo dobro reagirali odmah poslije gola. Prelagano smo pustili njihovog beka da uđe u igru. Stvorili nam odmah na stranu, dao loptu i povratna i baš nas iznenadio taj gol. Na kraju još smo si drugi gol sami zabili. Pokušavali smo do kraja utakmice. Neke polušanse smo imali, ali nismo uspjeli, ali eto. Verjetno bo to lepa šola za četrtkovo tekmo z Olimpijo. Kaj lahko pričakujemo z vaše strani, kakšen odgovor?
Pa sigurno da moramo bolje reagirati ako već zabijemo gol, ali mi smo dobru utakmicu smo odigrali. Prva utakmica je to, znali smo da će biti jako teška, nije bilo tu neke ljepote, tražili smo 3 boda, na kraju nismo uspjeli dobiti, ali protiv Olimpije idemo dati sve od sebe i pokušati izvući 3 boda na domaćem terenu. Najlepša hvala in srečno. Andrej Pogačar, sami ste mi razkrili, da je to vaša prva zmaga na domačih tleh v vlogi kapetana. Verjamem, da je občutek zelo dober. Ja, občutki so dobri, je neka kljukca to. Težko prigarana zmaga, ampak mislim, da zaslužena. Se pa je zdelo, da ste morali prejti gol, zato da ste se popolnoma predramili. Res dober odgovor. Ja, se strinjam, ponudili smo zelo dober odgovor. Je res, da nam teren ni veliko dopuščal, je bil kar slab, ampak sem zelo ponosen na fante, kako smo odreagirali po prijetnem zadetku in na hitro odgovorili z 2. Najbrž morate takšno igro prenesti tudi na tekmo s Celjem prihodnji teden. Tako, gremo z isto zmagovalno mentaliteto in upamo na najboljše. Hvala. Jure Arsič, danes ste bili na res dobri poti. V primeru zmage bi se celo izenačili po točkah gledano s četrtouvrščenim Bravom. Po doseženem golu pa nekakšen padec v osredotočenosti. Kaj je morda razlog? Težko odgovorim. Imeli smo en dober vstop v drugi polčas, gradili zadeve, prišli do zadetka, imeli stabilno situacijo pod kontrolo, ampak ne morem razumeti reakcije naše po danem golu, kot da smo se preveč opustili, glave so odšle nekam in čisto pomanjkanje koncentracije, tako pri prvem golu kot pri drugem golu. Od Radomlja v drugem polčasu praktično nismo videli nič kaj dosti razen teh par trenutkov, bom rekel. Mi smo bili dobri, napadali tudi po teh zadevah, iskali svojo priložnost, imeli zelo dobro, samozavestno, hrabro držo telesa, imeli tudi svoje priložnosti, ne nazadnje, ampak tokrat sreča ni bila na naši strani. Sicer pa kar nekaj zimskih okrepitev, prišel je veteran Uroš Korun, Erik Taylor, pa tudi Bamba Suso. Lahko pričakujemo še močnejši Aluminij v drugem delu prvenstva? Pa sigurno, naš cilj je osvojiti več točk, kot smo jih osvojili v jesenskem delu. Iz tedna v teden se hočemo nadgrajevati, izboljševati. Dejstvo je, da danes nismo bili optimalni, da nam je manjko tudi napadalec, ki smo v zadnjem trenutku zvedli, da žal ne more igrati, Bamba Suso. Tako da se nam je kar nekaj stvari v pripravi tudi podrlo. Ampak to jemljamo kot izziv, želimo se izboljševati, tako kot se neko iz dneva v dan in pa pričan sem, da bomo gledali dober Aluminij. V četrtek že z Bambo Susom? Ja, definitivno. Najlepša hvala. Jugoslav Trenčovski, urok je končan. Radomlje so prvič v zgodovini premagale Aluminij na domačih tleh. Verjetno pa je nasploh zelo veselo v vašem taboru po prvi zmagi v tem koledarskem letu. Tako je, posle svega što se dešavalo, one igrače koji su nam falili, da kažemo, odsustvo Vokića i normalno Gnjatića koji je bio ozrađen za ovu utakmicu, imali smo neke rotacije. Vrlo teška utakmica, izuzetno dobra ekipa Aluminija koja je jako agresivna prije svega u tom dubinskom pasu. Iznenadili su nas u početku u postavljanju prvi i drugi blok, postavili su 2 i 3 igrača, mi nismo imali tu širinu, previše su ulazili naši bočni igrači unutra, onda nismo bili usko postavljeni Jaša Jelen i Žaper i imali smo taj problem. Taman smo mislili da ćemo rešiti taj problem na poluvremenu, postavili smo se da odigramo tako, onda je sledila ta dubinska lopta kontra i gol za Aluminij. Hvala Bogu da smo se brzo vratili, odmah posle sljedeće akcije smo se vratili preko vrlo dobrog asistencija Kukovca i Jojića. Onda nas je to vratilo u igru, znači vratilo nas se onaj naš mentalitet. U svakom slučaju protivnik je vrlo nezgodan, vrlo postavljen da napraviš grešku. Mi se trudimo da odigramo, da sastavimo, da napravimo konekciju u veznu liniju i desi se neke pogreške. I teren nije bio idealan. U svakom slučaju čestitam igračima Aluminija za jako dobru utakmicu, a svakako sve čestitke upućujem mojim igračima koji su ispunili sve zahteve. Pravzaprav ste zdaj že sami zelo lepo povzeli 90 minut. Omenili ste tudi Dejana Vokića. Zdaj, kako njegova kazen spreminja načrte za Radomlje in če ste se kaj pogovorili z njim glede vsega skupaj, glede njegove kazni?
Prije svega ja izuzetno vrlo puštujem Dejana Vokića, prije svega ona njegova harizma, ona njegov temperament. Ja sam ga zvao u svačionicu da dođe da nam da kao savjet ovim mlađim igračima, da budu tu uz nama kao del od nas. Svakako da će se osjetiti, potreban je taj igrač koji će zadržati loptu, koji će dati taj završni pas. Mislim da je u attacking midfieldersa, mislim da je čak na 3. mjestu u onim završnim pasom u 3. zonu protivnika, ali potrudit ćemo se da nađemo i tu rješenje, da sačekamo da se vrati Gnjatić. Ako Voka ne može da nastavi da igra, mislim to je za sad takva je odluka, onda ćemo verovatno i potražiti neko rješenje da zakrpimo onu rupu koja nam fali sa odsustvom Vokića. Slišali smo, da bi to lahko bil Haris Vučkić, lahko morda namignete, če bi to lahko bilo res. Izuzetno cenim Harisa Vučkića, vrlo dobar igrač koji će nam sigurno mnogo pomoći, ali sačekajmo još nekoliko dana da vidimo kako će biti definitivna odluka za Dejana Vokića i onda ćemo vidjeti. Mi smo već i stupili u kontakt sa Harisom koji izuzetno cene, baš nam fali takav igrač i nadam se da ćemo završiti sve u narednih 2-3 dana. Najlepša hvala.